ibanga ryo kwikiriza Kristo kafa, Kristo kazoka, Kristo yagaruka. Namwe Mukama tuyishiko kufa no kuzoka k'umwana wawe, tukongera umugati gw'amagara n'ekikopo cy'oburokozi, kandi tukusima abo kutuyikiriza kuba yiniyo tukakuhereza. Twakweshingiriza n'obuculizi, itwabaganambiro n'eshagama ya Kristo, tuteranwe hamwe mutima urwera. Aye Mukama yishikekereze kuterenziona otuko ni muruko nomwe hamwe no muhereza wa papa witu leo no muri sauti Archbishop Lambert nabona ko kwaze kuri saba mutoko Yeshuka umuhereza wawe Mutabazi Julius uwo yesere kurwo magara kenseje umukubatizo bw'agapamwe na Kristo mwene bagane n'akusohoka kwe Yeshuka nabine wita baruchire n'Yesu kuzoka n'abantu bona baferiro mu mikono yawe ubashire kubatasa umucererezi cyawe kandi tujere babaswena shemere kubagana amagaragata wawo hamwe n'Amariya shukine nyirahanga umuhiba Yosefiba n'entumwana bashirire bona bakoze byo kundo kusiyana hati tweterane nabo kusingiza muri Yesu Kristo umwana wawe. Ekitwanje kushaba turabumura Mukama witu Yesu Kristo umwana wawe omeye akategeka hamwe niwe na mutima w'ukwera ruhango mwe obusinge n'obusinge. Ishobora ryo kubanza nevuga ombaraha ya kabiri yahandikire Timoteho manyanyo we ndi kutambwa nk'empongano y'ecyo kunywa eshwa hitambiro obunaku bwanje bwo kurwo munsi bushyikire ngwino rugamba rurungi empaka zo kwiruka nzihebye ndinzira kwikiriza ekinshi tsigize kandi tinyenyeka kureka nabona abakunda kugaruka kure ikigambo cya Mukama. Tweshingereze ng'ikitambo cyanjye niwe kisimu Mukama ruhanga tatito mushobozi wa byona cyakira kwishima cye nawo tugasira kumwikiriza. Ayi Mukama ruhanga umunyambabazi yakira ikitambo cya Kristo mujuni umuhereza wawe Julius Mutabazi wowe turi kushabira umusasire bibi yashobize byona umweze umutasi y'umuntu simbe Mukama ruhanga witu Mukama tatito rukwera ruhanga umushobozi wabyo n'obutwire uzimazima kishikire kandi n'ekirungi hazana ekyo kutusya kurokoka ito kutosha n'ahantu ho no kusimbira muri Mukama witu Yesu Kristo obwesige bwo kuzoka bwaturugiremu usibure mu mwana wawe kandi ukora arikeyo chairman wa parish council abwakazo iwe noja kwija usibure
muzeyi witu rero omwe mbanyabuzare memba wa family ibonoza kutabwica muri abana be Ruhango mshobozi wa Byona tusasire atuye hweru byitu kandi atasiyo magara gatabaho. Katushabe ayiro hangata tito mnyambabazi otwikiriza ku mwana wa yafira akazuka omuhereza wawe Julius Mutabazi ofire neikirize ibanga rukuru ntukushaba mwezi buri nkomuntu owabire nagenda kuzihanga aketa bahereza be akabasigira ebintu bye omwe akamuha shilingi obukumu bushatu 16 nka buri omwe okuyabire nabasa wanyuma atyo akagenda asyamu ezindi obukumu bushatu no atungire akakumi n'20 nawe shilingi 16 agenda atimbe china asherekamu ejo mpiha za mukama we mbwenu kayingwireho mwanya murigwa mukama wabo bahereza yagaruka yabara nabo ebi yabasikire watungire siringi obukumu bushatu yijo meisho ge aresere ezindi obukumu bushatu yamugira ati mukama wanje ukamba omwizina lya Patiri nelya Mwana nelya Mutima Orukwera. Embabazi za Mukama witu Yesu Kristo, okukunda kwa Ruhanga Patiri n'okukwatanisa kwa Mutima Orukwera bibe nimwe mwena. Katushabe Mukama Ruhanga twese
tubone kwa ishara yitu yo gushabira umutima gwa Julius Mutamazi twirinde tumeshemeye inyatiro bishoga hango mushobozi wa byona mushoboka ibintu ubona sisi nyonga umuteka teko n'umugambo